Comando Município Dili se entrega motor hamutu kitunulu resen rua Direção Nacional Transporte Terrestre Rodi Halo Leilão. Comandante Município Dili, Superintendente Chefe Polícia Orlando Gomes. Informação do jornalista Sira e a esquadra Dom Alesso Dili, terça-feira, loron rua fulan dezembro, né? Nia haktuir, motor hidak nebe comando prende ne, tambala iha assessores. Bem hira nain la trata documento, hodi bafoti, no quando liona loron sianulo, maka comando se coordena hodente te, hodi halo leilão. Ok, dia que comando município dele, di usi seção trânsito rodoviário, kita prende motorizada nebe maka halo infração, memang documentos lain. Quasi kita register kita identifica no motor sira nebe maka kita proseso bai leilão ne hamutu motor itu nuresin rua. Ia motor itu nuresin rua ne maka kita identifica na kata sira baru nebe maka viola na infração, laiha documentos. Depois sira ne lion pirlei kata sira lion na 90 dias. Ida ne maka kita pirlei nebe maka deha kata kita lion 90 dias kita tinggi proseso na balelang tamane itania transito halo koresam hilaho itania patrimonio estado para mensamakan ini proseso seremoni de entrega motor itu sebuahnya ba iha patrimonio estado i motorizasi memang kita prende ne itu sebuahnya kita prende iha tinan itania larang ia tinan 2025 nya larang. Memang kita prende, kita identifica hamutu motor itu lesin dua nebe maka viola infração. Agora ia motor se nebe maka envolve baixo crime, ne ita segura inaba tambah ne se usa autorização do Ministério Público tambah ne liga ho caso crime ini. Nebe ita tu halo leilão balos motor se nebe maka infração lain documentos. Nem documentos ida nebe maka kita identifica. E danem kita prende itu dalam proses leilão ou entrega para o patrimônio estado. Danem bagi prende naik lama foto maka kita hin kalau mereka dia sobi proses itu. Quando kita prende na yang motor kita hin se naik documentos nia trata de documentos completo nia mai kita pokol motor. Mas kita hin ton 90 dias leilona naik lama foto motor kita sini ne liona 90 dias significa kata motor nene kita proses tamu lagi lelang. Ada ini transporte di motorizasi silakan kereta baru memang durante ini apa? Durante ini kita mos kita halo checkpoint, halo stop, kita halo sweeping, kita prende mos ba kereta sirahutu, mai be kereta nene, depois kita prende seluruh dokumentus mai, depois sirba selo banco se foi para sernya kereta. So motor ne maka balu ya documentos kita prende sira lori documentos mai depois kita passa tira sira baselo multa depois sira foi para sernya motor mai ia balu maka documentos laia to agora kita hein lalu documentos mai ida ne maka liona 90 dias kita proseso balela baiknya mai entrega patrimônio estado. Ita si prepara tia lain motorizada sene a lista tia hutu halo dia depois kita coordena ho patrimônio estado depois kita entrega para o patrimônio estado. Saya dah minta komando khusus bah sidang cawe hira polisi prende motor tinggi putih para tabele di luar tadi sudah kita nih kali pergi yang cepat komando ya ini. Comandante Município Dili ne sugere para motorista sira para inhira conduz motor ou carreta tem que lori assessores também a lei trânsito nebe mak regula no vigor e rai larang. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor-Poste. Janela informação ba emohoto. Atua tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Hane yang botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.